Maya payabak po kaya katamungan. Yabi atala po king kaya katam panalangin kaniting misa ring pamilyang magpasalamat. Mr. and Mrs. Danilo Olalia and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mr. and Mrs. Remy and Zenny Mercado and family. Roger Arceo and family. Mar Juan and family. Chito Careon and family. St. Catherine Foundation. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Mr. and Mrs. J.P. Tok and family. Dabsu Multipurpose Cooperative. 25th General Assembly Meeting. Angel Jana Soriano para king kayang birthday. Rebecca Miklat. Rosario Cuevas and family. Rowena Miklat and family. Mr. and Mrs. Bienvenido Tala and family. Belen Intal and family. Crisanta Barakinge and family. Yabetala po king kakatam panalangin, kaparaking malagwang kapaldanan dari, Alfredo de Dios, Winston Chan, Dr. Agnes Salvador, Rene Santos, Mary Blaise Sampang, Baby Pantig, Zaina Lorin Hope Matito, Marie Lali, Renato Punzalan, Architect Ted Narciso, Ernesto De Leon, Jose Ventura Tala. Yabe tala naman po king panalangin para king kapag nasandari, Janet Terrado, Arnel Terrado, Arjenel Terrado, Ino Soriano, Mr. and Mrs. Jesus and Jacqueline Manakmul, Rudolph, Joan Lopena and family, Palyasigi and Sagum family, Juanito Palyasigi, Jade Riley Lopena, Maria Clara Talens Katakutan, Queen Mary and M. De Leon, Rolly Lopez. Banan tabayana no ning ginuding kaya katamong donors para king bulana ning March. Ella Gomez, Pasing Samya, Aileen Punla, Noela Luis, Elita Palyasigi, Ronnie Laksamana, Eloisa Peñaranda, Analiza Coronel, Belen Espiritu, Reyes Family, Remy Olalia, Mary Grace, San Agustin Parish, Calamba City, Laguna, J. Pitok, Victoria Macapagal, Aloha Rosario, Mary Help of Christian Parish, Carmelita Torno, St. Catherine Foundation, Angeles City. Yabet ala po king panalangin para karing kaladwadari, Maria Luz Ginto, Javier Pineda, Gabriel and Feolalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Ligaya Arceo, Christopher Careon, Erlinda Juan, Patria Antoinette Beltran, Dominador Macapagal, Nelia Macapagal, Emiliano Macapagal, Dr. Manuel Esguera, Maria Macapagal, Alfonso Macapagal, Emmanuel Macapagal, Emilardo Yalong, Ricardo Lising Sr., Eufrosina Lising, Felicidad Bondok, Marilyn Rearde, Jesus Corazon Palyasigi, Chofilo and Pasencia Palyasigi, Marciana and Francisco Sadsad, Lolita Mayargas, Olivia Maningas, Herminia Delute, Romel Samuela para king kayang first death anniversary, Jose Josepina Jimenez, Julio Marife Santiago, Susan Careon, Kambedaring Maldang Kaladwa, Kimpulgatorio. Talakad tapo.
King lagyo ng ipampo, ng anak ang po ng Espiritu Santo, Amen. ing grasya ng ginutang Yesu Kristo, ing lugod ng Dios, at ing pamakyagom ng banal na Espiritu, manatili kay kayungan. At kekaan timurin. Kapatid si Siyantala rin kaya katamong kasalanan, batang maging karapat dapat miyampang karing banal na misteryo. Iagkastang miyagnanagnaning kapanisyan, Aminan ko, King Diyos, ang mapamakalulu, at kaya kayo kapatad, ing may kasala kumbina, King pamisip, mga mano, ang pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat. Ulinitay, panigapo ko kang nuwa na Mariang Kapilanman Virhen, karing sablang anghelang pombanal, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutupa kaluluwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katangan sa naking biye alanganga. Amen. Manalangin tamo. O Diyos na ginumi, pagparalampumi keka, ing saupan mo kaming tuntun mitmong tula, king lugod, akawangis ning king anak mong bugtong, paulin ning lugod na king yato, dinaw na ing sarili na, ang gaman king kamatayan. Itiyaduan mi kay kawo Diyos, king kapamilatan ng Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibiyang pon magari kambe mo king kametunganing banal na Espiritu, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibat king libro ning propeta Ezekiel. Magsalita ka karing memalen kung Israelita, at sabihan mo, king ako, ing ginong Diyos, ibuklat kula ring karelang kutkutan. Iluwal kula at yuli king bansang Israel. Pota nga buklat ko nila ring kutkutan nung nula mikutkut ding ka na kung memalen, at alwal ko nila. Akilala ra kanito, king ako, ing gino. Ibiya ko yung pangisnawa ko karela, at pasublian ko lang miye, at pabustan ko lang manuknangan, king sarili rang bansa. Kanita ra kilala, king ako ing gino. Penga ko kung daptan iti, at tuneng daptan ko. Ako, ing gino, ing magsalita. Ingamano ning gino. Salamat, King Diyos. Lusat ka na papangayot Diyos, King Gino, at upang Lusat ka na papangayot Diyos, King Gino, at upang Manibat king kalalaman mo, mamawus ko keko, o Ginoo pakiramdaman may haus ko, at pamanyad ko, king saop mo. Lusat ka na papangayot Diyos, King Gino, at upang Nung tatandanan mula mo, ring kaya kaming kasalanan, tinoy nga miyatulan, dapat ikapatawaran mo kami, nung inya dapat dakang pamintuan.
Lunos at ganap papangayat Kusking Ginoo at upan kong lubos. Sabik kong manaya king Ginoo, uling panaligan ko itampe nga ako mo. Panayan king Ginoo, may gitpa king pamanayan ning bante, king panyatang ning abak. Lunos at ganap papangayat Kusking Ginoo at upan kong lubos. Israel, manalig ka king Ginoo, king lugod na lang kupas, at parati ang makasadyang magligtas. Iligtas na ing Israel balena, king sablanang pamikasala. Lunos at ganap papangayat Kusking Ginoo at upan kong lubos. Lunos at ganap papangayat Kusking Ginoo at upan kong lubos. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo, karing tao Roma. Kapatad, detang manusik king agiyag na ning katutubong pangatao, ere malyaring apamatulan ing Diyos. Dapat kayo mabibiye agpang kingadwa na ning katubong pangatao, nunemi biye kayo agpang kingagiyag ning Espiritu. Nung tunay pining Espiritu na ning Diyos, manuknangan niya kay kayo. Minuman ningi panuknangan ng Espiritu ng Kristo, kang Kristo. Nung i-Kristo manuknangan niya kaya kayo, mateya maning katawan niyo, ulining kasalanan niyo, mabiyeng Espiritu yu, uling pepabanalan na kayo ning Diyos. Nung Espiritu ng Diyos, apepasubling miya kang Jesus, manuknangan niya kaya kayo. Impepasubliang miya kang Kristo, pasublian la namang miring katawan yung malalaso, kapamilatan ng Espiritu ng manuknangan kay kayo. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Talakad ta. Ako ing pamanyobling mi at ing biye, nga naning Ginoo, ing maniwala ka na ako, amate kapilan man. Ingino manatili kay kayo, At kekan timurin, pamamasang iba't king maya pabalita, agpangkang saluan. ligaya keka o Ginoo. Ding mi kapatad a babayi, pepabalita ra kang Jesus. Ginuing ke kang kaluguran, mi salunan niya. Inya nga balita ng Jesus iti nga nang sinabi, inasaro mi salunan niya. Dapot enay kamate. May paliyari iti para king ikaligayan ning Diyos. Ban mi paligayan niya ing anak ning Diyos, king kapamilatanan iti. Jesus,
kaluguran ala Rimarta at Imaria ampo ni Lazaro. Makanyan man inyang tinggap na ing balita king Lazaro misalunan niya. May natili pamurin adwang aldo nung nune disnan ning balita. Kay bat nga nakaring kayang alagad, tara magbalik tamo Judea. Inyang miras siya Betanya Jesus, abalo na king Lazaro apat nengaldo mikutkut. Kabudabalita ng Maria, king Jesus, kabudabalita ng Marta, king Jesus daratang iyo, linwal iyo baning salubungan. Dapo ti Maria, may lakwan niya king bale. I Marta nga nakang Jesus, ginunong at ka mo kete, ing kapatad ko, eya sana mete. Dapot balo ko inyang nginiman, ing Diyos, ipagkalub na keka ing nanumang adwan mo kayo. Ing kapatad mo subliyang miye, nga nang Jesus kayo, balo ko, nga nang may kibat Marta, king subliyang miye, king taulingaldo. Jesus nga na kayo, ako ing pangasubling miye ting biye, ninuman ing maniwala ka na ako, mateya man miya pamurin. At ing ninumang mabibiye at maniwala ka na ako, eya mate kapilan man, paniwalan mo ite? Huwagino nga nang may kibat Marta, paniwalan ko king ika ing Kristo, ing anak ning Diyos, ami pangakong datang ketiking yato. Tunay ang metagkila kapanamdaman at mengisnawang saldak nga ng kinutan, nukarinyekit kut, taraginu bameng akit, ngarang may kibat. May nangis si Jesus at ding Hudyo ngara, lawan yu, kalugod na kaya. Dapot ding mapilan karela ngarang sinabi, pepasala na lamataring bulag. Bakit ti Lazaro, pepaburen neng mete. Minsan pa mengis naway ang saldak Jesus at sakaya linapit king kutkutan. Ing kutkutan metong yang lukib ating takap abatu king bungad. Ilakoy ing batu nga nang minuto si Jesus. Imarta ing kapatad ning mayango biye nga nang may kibat, ginu mamaw ne po kanyan uling apat nengal do makakutkut. At Jesus nga na kayo, ekwari sinabi keka, king tangalan mo ing ligaya ng Diyos nung ika maniwala ka, leko repin ing batong takap king kutkutan. Tinalangayaban wa Jesus at nga na, ipapasalamat ko keka, uling pekiramdaman mo ko. Balo ko king kapilan man, pakiramdaman mo ko. Dapot sasabihan ko iti, alang-alang karing taong at tsuketi, ban kita maniwala laking ika, ing mitubod ka na ako. Kay ba't nang sinabi iti, kilayat ng masikan, Lazaro, lumwal ka. Ing taong mete, linwal yo, dinggamat na ampon bitis, makabidbid la pa, king telang betibat da kaya inyang ikutkut de, ating lupa na makabalot siya paking imalan a penakap da kaya. Kalaganye nga ng Jesus karela at paburenyeng lumakad. Dingkeraklan karing Hudyo adinalo kang Maria, ikit daying depata ng Jesus at sinalpantayan la kayo. Ing maya pabalita ng Ginoo. Kapurian keko o Kristo. Neng kewalan tamo. Kaluguran king biye, meteya. Maulagang bage, may bating iya. Neng kewalan tamo, bala mo ting nila ko, keng biye tamo.
keng sarili tamo. Itang mewala nga ito, yang makakat mo, ketang party na ning bieta mo nga ito. Lang luwas na nenging mete, kaluguran tayo keng biye. Atin tamong araranasan, may kadadwa o atlo, ating may bagot, kaya katamo. O ita may kad ing kalulungkot tamo, anyapin, neng minsan agaganaka tayo, ing masanting ugali, ning miyango biye, aami miss tamo. O kaya tamo aranasan. Halimbawa, yung kayang lingap. O kaya nang minsan pating kabuysita na agaga nakatamo. Amin mistamo. Ating mila ko kasi. May walaya kasi. Kakadwa, araranasan tamo mo naman negatin tam kewalan, maginayang tamo. O sasabihan tamo, sayang. Sayang nung paneke sanang rinimain minum niyang panulo o kaya sana kelikwan may malengki kumu kabali kwalane o kaya sana itang pulseras kung mamahalin kaya mo pibili-bili no ka rin at hindi ta ka regret neng kewalan tam biyayaman o bagay yaman amaulaga at ining pamikatagon ban kanito, ganakan tayo, aliwa mo itang mewala, nune ingulaganan itang mewala. Kasi peulagan tayo. Yung ginuta mong Yesu Kristo, keng binasa tamong Ebanghelyo, bala mo derasa na naman ini. Di Marta ampo ni Maria, denasan dang kewalan lang kapatid, Lazaro. Yung ginuta mong Yesu Kristo, delana naman, may nangis siya naman. Anyang abalita ng Mateo, Lazaro. Atin mo naman paginayangan, nga ng Marta, ginonong at tsuka sa nakete, meting kapatid ko. Alaka kasi Pero ining pamikatagon, king kwento ng San Juan, ing Ebanghelista, king pangamatyan ng Lazaro at pangasubli ng miyeng Lazaro, pakilala ni nining okasyon na ini, nining ebanghelistang ini, nung nino Jesus. At lulang katangian, ang mayayakit, pakilala na ng ebanghelyo, nung nino yung ginutamong Yeso Kristo. Ing mo muna, belitanan de, ing kaluguran mo bisalunan niya, o masakit niya. Yan ay kamatay tangarang. Misalunan niya ban kanita, mipaligayan niya yung Diyos. At anyang tanggap na itang balita nga ito, at yung aliwang lugal. Nga na ng Ebanghelyo, menatili pang adwang aldo ka rin. Nanong sasabihan nandito? Yung susundo na yung kayang misyon, ning pamikalat ning maya pabalita, na anuman ning malyari. Paski na masakit yung kaluguran. Aliya sumbagal ito. Ban kanito, lakwan no, ing kayang misyon. The mission goes on. Hanggang ating masakit. Kakadwa, balitan no, anyang ibalik na Betanya, puntalaan ni Mariam Poy Marta, sa lubungan ng Marta, metene Lazaro. Nung atsuka kete, meteng kapatid ko. Pero in-emphasize na ning ginutamong Yesu Kristo kang Marta, nung maniwala iyo, king pangasubling mebye. King ing ginutang Yesu Kristo, at inyang upayang pasubling ni king mete. Mintaya king kutkutan. Kabod balita ng mete Lazaro, o ining kakadwa. Muna sindunay misyon, no?
Kadwa, may nangis siya. May lungkot siya. Kanya nga balita ng Meteya, ang kaluguran ng Lazaro. Nanong po rin nasabihan? Ang ginutang Yesu Kristo at inyang kaluguran. Ang ginutang Yesu Kristo, miyapektuan niya king kamatayan ning kayang kaluguran. At ang ginutamong Yesu Kristo, iya ing larawanan ng Diyos. So, nanong mayayakit ang larawanan ng Diyos, Kenny? God gets affected by our sad experiences. Miapektuan niya, panamdamanan ng Diyos. Yung kaya katamong kabil yan. Panamdamanan naman, palagi kung manasakit yan naman, neng gugulutan tayo, karing kaya katamong kamal yan, ang pong kasakitan. So, iya batuin Diyos. Iya marimla yung Diyos. Iya alang pakyalaming Diyos. Nune, bahalo na, manamdaman niya. Kakatlo, pintalan ay king kutkutan, papalako na yung bato. Kasi rin kutkutan kanita, balamo kuwebala, at lang takapabato. Mamaunay kanya, napat na nga kutkut nga ng Marta. Wari sinabi ko keka, nga ng Marta, ining okasyon na ini, ing kamatayan ng Lazaro, metong yang pamikatagon bang kanita, akit me ing ligaya na ng Diyos. Akit me king Jesus, ing anak ng Diyos, panibatane ng biye. Yaing sala na ng biye. Yaing manyubling miye. Leko rin komunidad, ing bato. May nalangin niya yung ginutamong Yesu Kristo. At kinulisak niya, Lazaro, lumwal ka. Bigis ni Lazaro. Balo po yung milagro ka rin. Ining mete, dimdam ni ing utos ng Jesus. Ining mete, ayalan ng biye, dimdam ni ing amano na ning Ginoong Jesus at pemintuani. Anyapin migising niya. Inutos na pangkadwa, kareng at tsukarin, inutos na kayang komunidad, kalaganye, uling makabalot ye. Kalaganye. Mumunang inutos na ilakoy yung batu, kadwa ilakoy yung balabat, no? Paborenye yung lumakad, malaya. Senyas na ito, king Lazaro, sinubliang miye at atinyang bayong biye. Ing ginutamong Yesu Kristo, sinduneng misyon na, may nangis siya, pero ing mumunan at maulagang gewa at gagampanan, ing pasubling miye karing mete. Uling iya, ing biye, panibatanan ng biye, at manyubling miye. Yan ing ginutamong Yesu Kristo. Gewa na iniyang dile, ali. Abe yung komunidad. So yung pasubling biye, grasya na ning Ginoo, panalangin at dapat ning komunidad, ilakoyeng bato. Ing bato sumbagal, keng kutkutan, o ita manatili kang madalumdum, ustong makatakaping bato. Pero ustong leko may tang takap, lungubing sala. Nung leko may pangabalot, makalakad iya at maging malayay. Enya mo ginising yan dili,
nunay komunidad at inyang party king pangasubli ng miye ning metong nga tao. Ngaya'y panalangin tamo po kaniting misa. E tamo kailangan mete. At yun lang sasabihan na living dead. Mangis naway pa pero tulalaya king biye. Alana yung gana king biye. Matabang ne biye. Malungkot ne biye. Alana yung biye. Ninureta rin kay katamong komunidad po tayita mo. Anyawaran tayong grasya king ginong pasublihan na katamong miye, isubli na katamo biye, libutad na ning masakit apami biye ket king yato, di na nakatamo sanang grasyang mikaganang pasibayo, mangisnawang pasibayo. Bahan kanita, kumabiye tamo, king kaya katamong gagawan, kaning kaya katamong obligasyon. Kakadwa, yung ginuaw sana katamong mako king dalumdum Lazaro lumwal ka. Panalangin tamo, the voice of Jesus calls us away from making the tomb darkness as our natural home. E tamo po sana pipilinan ing madalumdum, ing malungkot. Dahil nga liwa pipilinan dang mas kinanggawan mo ing negative, yang akakit da, ing madalumdum, ing mayna, yang papansinan da. Kampanti laketang makanitang pamisip, negative yang negative. Sana po ipanalangin tamong, tamo pipilinan ito, anting direksyon na ning biyeta mo. At kakatlo, so pantayang metong at metong, kalagantala pangatali, kitang nano mampipigil karela, kasalanan niya manita, takot niya manita, bahan kanita maging malwalas la pangisnawa. Ining kalima ng Domingo ning Kwaresma, pamagsadyaya king bayong biye. Pero bayo tayo akit masalese ing bayong biye, ing Ginoo apangasubling mebye at manyubling biye, lawen talaretang dalumdum ing Kwaresma panawon niyang pamaglalawe, karetang dalumdum, karetang pansyon, anong nukarinta mo mabibiye. Ban kanito, damdaman tayo, ing kayang siwala, Lazaro, lumwal ka. Lazaro, kumabiye ka. Lazaro, makokaking madalumdum. Ing Kwaresmo, lalakwan niya, ing biye madalumdum. Talakad namang ini, ipasyag tayo kay katamong kasalpantayanan. Itamongan, Sasalpantaya ko, King Diyos, ipang lubos mayupaya, linalang kimbanwam ponyatu, at kang Yeso Kristo, ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagliking upaya ning banalay espiritu, may bait kang na Mariang Virhen, lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato, may pako king krus, mete at mikutkut, tinipaya ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mebye, pepay ta siya banwa makaluklok, wananing Diyos, igpanglubos mayupaya, ibat ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabiyempong menga mate, sasalpantaya ko king banalay espiritu, king banalap kapulungan katolika, king pamisamak ding banal, king pangapatawad daring kasalanan, king pangasublirang mering mete, at king biye alananga. Amen. Ginunong at tsuka kete, nga lang Marta. Manalangin tamong miyabe-yabe kang Yesus sa ginuta mo, at adwan tamo kayo, ing akayabe tayo. King balang panalangin nga tamong makibat, anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Ulitan tayo. Anak ning mabye Diyos, pagkaluban mo keng biye.
Baning Ginong Jesus, datangan no ring makasadyang pambinyag, ban maging kakaluguran na, at ekalingwan ding pepayabot king ebanghelyo na karela. Manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangan no ring kalulu, uling malapit lakeya, at ekalingwan ding sasawap karela, karing kapag subukan da, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangan no ring masakit, uling kakaluguran na la, at eno kalingwan din pamilyang lilingap king meto nga mabibina, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, eno kalingwan din pakamalantang mayango biye, uling manatili lang kakaluguran tamo, at dalawan no ring magpaldas, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Bani Jesus, datangan nakatamo, uling kakaluguran nakatamo, at eno sana kakalingwan, ding payas laging suluna kaya katamo, manalangin taking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Tanggapan na sana nin Diyos yung kapasalamatan tamo, ilino sa aking karya ng maligaya, rin kapatid tamong miyangon na biye, ipanalangin talaking Ginoo. Anak ning mabiye Diyos, pagkaluban mo keng biye. Ginong Jesus, paniwalan mi, ingagyangin ni ingipa, ibiyan na kayong sablang adwan mo. Uling ikayong talapagligtas mit Diyos, ngeni at manggaman king alanganga. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayot ka na akong daon, matanggap ya arapaning Diyos, ibang mayupayang tutuo. Tanggapan niya saning Ginoo, itindahon ka ring gamat mo. Kingi kapuryan po ni kaligaya ning lagyuna. Kingi kasaplala tamo at ning babilog ng banal a kapulungan. O Diyos, sa lubos mayupaya, pakiramdaman mo kami at ipagkalog mo sana. King ikaming talasuyo mo, abirian mong midinan king sala, ning kasalpantayanan kang Kristo, ing luminis kami king grasyang bubungan na niting sakripisyo. Itiyadwan mi king kapamilatan ng Kristo ang ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At kekaan yat timorin, nayo ring pusoyo, makayat na nalaking Ginoo. pasalamatan tayong ginwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, sukat ampon makakabos, ing pasalamatan da kakapilan man ampon nukarin man o Ginoo, banalay pa, Diyos sa malugod ampon maganaka, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Iyo pepakit na ing tao yang tutu, inyang tengisan na ing kamatayan ng Lazaro, akakalugura na. At pepakilala na king Diyos yang tune at ginuning bihe, inyang pepasublianing mebiye. Nginiyampang na king meto ketawan ing pakalulu na, at king kapamilatan ding sakramento na lilipat na kami iba't king kamatayan papunta king biye. King kapamilatan na namang Kristo ring sablang anghel ning banwa sa sambanda ing kadiyosan mo at mitutula lang alang likat king arapan mo. Pagparalam pumike ko, king bustan mong milawok, king karela ing siwala mi, ngining king mikakametong mong siwala, makisan metong kami king tulara at ngaming kakanta. Ikapining banaloy pa, ikaing sibol ning sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtugme, ing espiritu mo, antimoing titipang ambon kareting ayin mi, ban pabanala nala at parake kami, gawa na lang katawan ng pondaya, ning ginuming Yesu Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang benging mi panganyaya iyo, at bayo na kusang lub dinawo ning biyen na king pamaylas ampon kamataya na. Kinuha ning tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso na ing tinape, dinwang ne iti karing disipulo na at nga na, kuanan niya iti, ikayungan at mangan kayo kaniti, uling iti iying katawan ko, amidawon para kay kayo. Makanyan mo naman kay Batning Apunan, kinuha na yung kalis, pasibayo pe pasalamatan nakat pinuri,
Dinwang na iti karing disipulo na at nga no, kuanan niya iti, ikayungan at minum kayo kaniti, uling iti yung kalis ning daya ko, ing daya ning bayo ampon alanganggang tipan, amibubo para kaya kayo ampon para karing sablang tao, ban kanita mi patawaran la ring kasalanan, daptan nyo iti, king pamigaga na kayo kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Iniangin ng gaganakan mi o mapamakalulong ipa, ing kamatayan ng poning pangasubli ng mebye, darawon miya kaya iting tinape ng biye ang poning kalis ng kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, ing pepaliarian mo kaming matampang talakad arapan mo, ang pon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo king katawan ng pondaya ng Kristo, tipuna na kaming timong metong ning banal espiritu. Ganakan me o ipa ing banal kapulungan mo, ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing papa mi, at i Florentino ing obispo mi, ding sablang pari ang pondiakono, at ding sablang susuyo king banal kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepaynawa king pihong kapanayan ning pangasubling mebie. Idala mula at ding sablang mayango na biyek king pakalulo mo kiat ng masalang arapan mo. Pakaluluan mo kami nga, gawan mo kami nga karapat dapat magkamit king biyelanganga, ban kambening no na Virhen Maria induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo no, kambering no na apostol at kambering sablang banal, ami biye-biye kalugod-lugod ke king kabandaring panahon, apurian ang po napaligayan na kasana, king kapamilatan ng Yesu Kristong anak mo. King kapamilatan na kambenang pon kayo, kagumning banal espiritu sablang parangalampon ligaya ke ko, O Diyos, ibang lubos mayupaya, manggaman king alanganga. Ngayon manalangin tamo mipnong kapanaligan at lugod king ipa, karingamanong tiro na kaya katamo ng Ginoo.
Ikabos mo kami king sablang marok o iba, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi, banking kasaupaning pakalulu mo, mitimawa kaming parati, king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyus kami nga lang kasasagkulan, king sablang kaligaligan, kabang panayan ng pon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling ke kayong karyerya. Uling kaya kayong kayarian at in kayo pa yan at in ligaya manggaman king alananga. O Diyos ay ipami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol, no? Ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mula sana babalikdan din kasalanan mi, nune ing pansinan mo ing kasalpantayanan ning banala kapulungan mo, at pamayapan ang pon pisan metungan me agpangking kaburian mo. Ikang mabibiyan pon magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ing ginumantabi sa kapilan man kaya kayo. At kaya ka antimori. Ipagit tamong ining mikakametong tamo king kapayapan. Nyoing kordero ning Diyos, nyoing milalako king kasalanan ning yatu, mapalad na ring mayayaos para makisulo king apuna na ning Ginoo. Ginoo, ako matampang tanggap kaya ko, dapat yagkas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Dalat niyang espiritual pa makinabang. Jesus ko, sa salpantayanan ko, king atyo ko, king kabanal-banala na sakramento, kaluguran da ko, maigit king sablang bagi, at pagnasan ko, ing tanggapan da ko. Dapat pauli na ningening penandit, era kaatanggap king sakramento, umeka mo man espiritual kening puso ko, kakaulanda ka bala mo mawari at tsuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan ning sarili ko keko, e mo pahintulot kapilan man ning mikawani kami keko. Amen.
Manalangin tamo. O Ginoo, ngining tinggap miya ing katawan ng pondaya ng Kristo, ipaniga po mikeko, ing manatili kami sanang tunin ng galame, king katawan ng Kristo ketiking yato. Iriyaduan mi king kapaminatan ng Kristo ang ginumi, Amen. saguli mo po, special thanks po kang Lola Terry Mercado, milakton niya karetang listahan, pasalamatan tamo. Banwa-banwa yung babiyas ang pagan ng Fiesta, February 11, para kayong kakatamong kroto. Pag nakapo yung schedule tamong Holy Week, alang misa keng Sabadong alas 6. April 2, ing Domingo de Ramos, magumpisa tamo ketang babo, karining pamamendisyon palaspas at magprosesyon tamo keni misunduya keni ing misa. Ing umpisa na ning misa karinya po. Ito. Kay bata ting 5:30 misa mo naman keng Domingo. Detang atlong tutuking aldo, April 3, 4, and 5, Lunes, Martes, Miyerkules, at yung tamong misang alas 6 ning Bengi, Keti. Kay bat itang April 6, Holy Thursday, magumpisayang misa tamo, o ba't 6 p.m. yung makabit. Aliya po 6 p.m. yan. Ay, wow, 6 p.m. yung uling tauling po na niya pala. Itang Good Friday, yung alas 4. So itang Good Friday, aliya misa, nune, liturgy of the word, ang papang pamamuge king krus, king banala krus. At yung peka-importanting liturgy na ning kakatamong Santa Iglesia, yapining Easter Vigil, Sabado de Gloria, alas 7 ning Bengi, ing seremonyas, magumpisa tamo kening luwal, kening arap keni. Para keng pamamendisyon na pi, ang papang danom. At itang Easter Sunday, adwala rin kay katamong misa din kay katamong Sunday schedule. At mamiya tamo kanitang kay. Barong ganda kayong Easter egg kay kay. Aliya po search. Di nanda kayong tunggal-tunggal. Lagang ebon at hindi ta ka-dekorasyon. Banganita di kayong souvenir kay katamong Holy Week 2023. Si Claude kayo po para kayong panalangin kay Birhen ng Lourdes. Panalangin king Birhen ng Lourdes, itamungan. O kapilan man, Birhen na kalinis-linisan, induning pakalulu, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, talapamatulang karing maliligalig, balo mo yung kanakong kailangan, yung kanakong kaligaligan at kasakitan, lawan mo kong mipnong pakalulu. Inyang pepakit ka king groto karing Lourdes, keto laming gewang suging santuario, iba't ka rin payabot mula ding kekang kasaupan, at dakal na lang masakit at kinayap, karing karelang panamdaman kaladwat katawan. Inyalalapit kong mipnong kapanaligan, ban adwaning pamamilatan mong indu, o indong kalugod-lugod, panikwanan mo sanang mipagkalob ko kay adwanan, anting kapasalamatan karing sawok mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban misa na yaldo makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipami at yung kabanwa misamba niya yung lagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, di pamintuan ng lub mo kaya tisuli pantibanwa. Ing kakanan mi king aldo, ibiyem mo kaya kami king aldo ngeni. Amponi patawad mo kaya kami ding sala mi kaya ko. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga emo kaya paisaul kintokso no na ikabos king marok. Bapo Mariamit mo kaking grasya yung ginong Diyos at tsukeka, noon ka karing sablang babayat, niya panamaning bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indoning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngayon at king oras ng kamatayan mina. Amen.
Ligaya king ipat, king anak at king banal na Espiritu. Antimoy sa jaran ligaya, iba't king kamumulan, ngayon kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Ingin manatili kay kayo. At kekaan timorin. Bendisyonan na kayo ng Diyos sa mayupayang tutuing ipating anak ating Espiritu Santo. Amen. Ing misa mayari ne umeko king kapayapan. Salamat, King Diyos.